Ang Provincial Youth Development Office nagkondukto para sa katitirok sa kabataan ipadayon ang sigasig o kadasig didto sa Ibabaw Hall, Capitol Building, Barangay Dalakit, Katarman, Northern Samar. Gintukib sa meeting ang presentation sa candidates para sa Kadasig Awards, sugad man ang selection ngan evaluation sa mga interest. Ang Kadasig Award Program initikang sa kadasig, ang waray term nga nagpapadayag o enthusiasm. Ini nga programa igin-organisar para ig-inspire ang mga batanon nga igpadayon ang dedikasyon ngan interest pagbuhat sin inisyatibo pagkontribuar sa kauswagan sa sektor ngan probinsya. Si GPF Northern Samar Coach Lilian De Leon, galing Pook Project Coordinator Joy Canyeso, ngan galing Pook Executive Director Georgina Hernandez. Kaapi sa napakighuruhim ang raw dida sa nasabi nga meeting via Zoom. Presente liwat sa aktibidad ang Provincial Tourism Officer Miss Maria Josette G. Dr. PGDH PIAO Attorney Grace Sabong Royo, PHO1 Dr. Alejandro Lucban ngan Dr. Catherine Miral, DepEd SDS Dr. Gregorio G. Diaz, ngan DepEd ESDS Krista Joy Torbilla, DepEd OIC CID Chief Alex B. Rihuso, PLDO Representative Ms. Juliet C. Bertudis, Provincial Agriculture Representative Ms. Clinit Ong, ngan Provincial Information Officer John Allen Berbon. Sugad man, nag-attender liwat ang iba pa nga mga representative tikang sa PPDO, DepEd, PHO, PTO, PGNRO ngan PLDO. Si Ms. Sheila Paha, DSWD Field Office 8 ECCD Focal Person, nanguna sa orientation sa New Assessment Tool sa Municipal Social Welfare and Development Officers o MSWDOs, Early Child Care and Development o ECCD Focal Persons ngan Municipal Child Development Workers o CDWs Association President durante sa katitirok nga gimpangunahan sa Provincial Social Welfare and Development Office Northern Samar sa naglabay Marso 6, 2021 didto sa Ibabaw Hall, Provincial Capital, Katarman, Northern Samar. Tungod nga ang dati nga tool nga diri gud sobra ka komprehensibo, diri sugad sinsinina nga bago nga tool may ada sin 7 nga areas nga gintatakol agud ma-meet sinsini an whole aspects sa nga bata. Una, health, nutrition and safety. Ikaduha, physical, environment and safety. Ikatulo, interaction and relationship between staff and children among children and other adults. Ikaapat, staff qualification, development and continuing education. Ikalima, curriculum, instruction and assessment. Ikaunom, family involvement and community linkage. Ngan ikapito, leadership, program management and support. Diin ang may ada child development centers sa municipality nga may permit ngan recognize sa DSWD ini nakatalaan para sa Child Friendly Government Award. Tungod nga ang Child Friendly Government ini requirement para sa Seal of Good Local Governance or SGLG. Kay kun ang mayor ma-apply para sa SGLG dapat nga tanan nga CDCs sa municipality accredited. Pahayag pa ni Ms. Paha.